Anaga kiabinya athi thibitari mandagitari ma confirm niguo tutanjeci twamwetha twamukora kirabu akenete muno akigangara njobi ni gwikenera twacoka twamubea ndabu kiathuri twamutamura banini no niacokire maini sanji moka muga tutigane nake na bingiro ku thibitari wondine ame wondi tesero kwanza mariro Toroka una gakue na rake muthuri umwe wa miaka 22 uria urekwira uko ni anyitete mwana wake wa miaka 2 na nuthu kia hinya na agatuika wa kumuthukangia muthu ucio twatuika akumutengeria borithia wa nguru na ke mwana ni atwarwo thibitari ya wa Kimbimbi ni undu wa kwamukira urigitani na guku ni Kiumbu guku ni kuku na muthuri anyitire mwana wake Kiabinya kana ka miaka 3 na undu ucio ni tuigua turakaria muno tutaikari maguku Kiumbu tutire tuigua mundu mugima ekite gikota kiu guku ni ria mbere ni tuiguaga tucucu tukuru tunyitirwo na uboro wa kana kanini tutire tuigua na ni kana ka thakame yake gwiciarira ni ethirwo riria kana gatwarwo thibitari ni andu a wendi mwega ndagitari cia confirm ni uboro wa mani munyite ni kanyite Kiabinya ni athire kwethwo athionekana ba shopping center agibangira njobi aketha njobi anywe anyitwo atwarwo kura thibitari na kana ga confirm ati nima